पाउसे दे युमपम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे एडिटोरियल की कलम अमदा निफू की मंगलान फेब्रुआरी 25 अमसुंग मार्च की तांग मंगादा तांका कनी थोंना फांगथोगदौरिबा तारागनी तो सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन असिगिदमक हाउसिंग पॉलिटिकल पार्टी सिंह अमदे कैंडिडेट सिंह अंगमंग बथागदा वोट खोंबगी थबक कन्ना सथनरई इलेक्शन असिदा मेरिट मसिंग यामना थागनरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह असिनसो मागी मागी पार्टी की ओइबा वाफम क्या अमलेबक मियामदा फोंदोंनरी बीजेपी नसु हारी मखोन सेट निफू की मथक्ता फांगदुना गवर्नमेंट सेमगने कांग्रेस पार्टी नसु हाई मखोन गवर्नमेंट सेमगने एनपीपी नसु हाई मखोन सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ओइदुना एनपीपी न लुसिंगबा गवर्नमेंट अमा सेमगने जेडीयू नसु हाई अतै लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह नसु मखोय मखोय की पार्टी की ओइबा वाफम सिंह फोंदुक्तुना लाक्लिबने मसिना पॉलिटिकल पार्टी सिंह ओइबा वाफम नि मैकै अमरोमदा अमुक लेकै लेकै द लेरिबा पॉलिटिकल एनालिसिस नसु मखोय मखोय की ओइबा वाफम क्या लेरक कोनसांगदा पुनबदा सा होटल द ngangnari sangnare बीजेपी न असुकानी कांग्रेस न असुका बयाय एनपीपी न असुम तरुप याय इनवेफ न करी तरुप जेडीयू न सुतराय न लौव असिन सिंगबा गया अदुगा पॉलिटिकल पार्टी सिन भोट ममांग द फ्री फॉल अलायंस सेम न खद्रबसु भोट मतुंग द अलायंस सेमलक याबा पार्टी सिंग फावल लेकै लेकै द लेरिबा पॉलिटिकल एनालिसिस सिंग नदी लोइनमक लेपथोकनबसु लोइखरे हाइबा फाव याय होय लेकै लेकै की पॉलिटिकल एनालिसिस हारिबसी मीडिया की ममांग द थोकतन वा ngangliba एक्सपर्ट सिंग असिगुमना खंग हाइरमदबदी याय अदुबा मखोइसु मखोइना तारिबा उरिबा थेंगरिबा अमदि तौनरिबा फिबम मयाम असिदकी मखोइना ओइथोरकबा याय हाइबा वाफम सिंग अतुने असुमना लेकै लेकै द होटल द अमदि मी पुनबा मफम सिंग द nganगरिबा वाफम सिंग असि हौजिक इलेक्शन मतम ओइबगिने असुमना ngangnaba हाइबसिदि महौसदगी तौतुना लांगनबने असुमना ngangnaba असि इम्पैक्ट असि पॉलिटिकल पार्टी सिंग मदि मेरेप सिंग द लैपा नत्रगना लैतबा हाइबदुना अतोपा वाफम अम ओइग्रगा असुमना ngangnaba मसाना सुम ngangnaba ताबने हौजिक मतमदा मियाम तेनबदा बोर्ड की वरी सानत्रबदी इसिंग चावबगी इकंग थोपगी वरी सानरुगद्रा मसिना तोगाना अपुक थामग्रगा हंदकी इलेक्शन असिदा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस का अकन बमोंग लंबा तौनगनी हाइबा वाफम असिमदि असुंबा वैगनी हाना खल्ले मरमदि सेट हुमफु लेबा स्टेट असिदा बीजेपी न सेट हुमफु मक्ता मिरेप थदोकफा अमता ngharaba पार्टी ओइरे अदुगा कांग्रेस न सेट जंगै हुमदा मिरेप थदोक्तन अरिसुबा मिरेप ख्वाइदगी यामना थदोकपा पार्टी ओइरिबने हारिबा पार्टी अनि सिनतबा अतोबा पार्टी सिंग मनंगदा एनपीपी जेडीयू एनपीएफ वसु अखुना तराइना लौबा यारोय दोरिबा पार्टी सिंग ओइरिबने अदु हौजिक स्टेट असिगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के हंदा केमिकल असिगी मतुंग स्टेट असिदा लाकदबा गवर्नमेंट अदु जेडीयू अमसुंग एनपीपी न ओनबा मैके द लाकलबा याय हाइनबा फो पानरिबने मसिगी मरमसु लैतबा नते जेडीयू आरिबा पार्टी असे स्टेट असिदा संगबा यामना कुइद्रिबा पार्टी एम ओइजरबसु हौकिबा था खरा असिदा स्टेट असिगी मसक नारबा पॉलिटिशियन क्या संगसन किबदगी मसक नारबा पॉलिटिकल पार्टी अम ओइरगलिबने अमरुंदा अमुक एनपीपी हरबा पार्टी असिसु बीजेपी न लुसिंगबा स्टेट गवर्नमेंट असिदा अचौबा थौदांग लौबग लोइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फावबा लौख्रिबा पार्टी अमने मरक मसना इकोइना पार्टी असिबसु तराइना लौबदी खक यारोइदबा मने मसिग लोइना पार्टी असिगी लुसिंगबा अमदि डेप्यूटी सीएम वाई जॉय कुमारना मखोइना पुन्ना गवर्नमेंट पाइमिनरिबा बीजेपी की मथक्ता मरालुत के सिबग लोइना पार्टी असिदा हंदकी मिखल असिदा एमएलए ख्वाइदगी यामना कावा पार्टी ओइगने हाइन अकनबा मौंगदा कैंपेन तौरिबने नागालैंड अमुक चीफ मिनिस्टर नोंथोम बेरेन अमसुंग बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट एसआर देवीना मखाताना स्टेट असिदा बीजेपी न लुचिंगबा गवर्नमेंट अमसोइदना लाकने लागनजे न केंद्र द चतुन अकन बमोंग द कैंपेन तौरिबने बीजेपी की मरु इपमिसकनी असना पार्टी असना सेट होमफो असिगी मनुंगदा पार्टी असि खक्तना सेट निफो की मथक्ता माइफाकने हना कैंपेन कयाना फोंदोकलिबा ओवाफम असिमदे बखोइगे ओइबा विजन ओइरम याय हना खल्ले पार्टी इसना हारिबा सीट असि यौना फंगलकनी हाइबस्ते लिबाक मियाम अमसों पॉलिटिकल एनालिस्ट अमदि पार्टी की कार्मी फावना थाजरम निनिंगदे मखोइना फोंदोकलिबा असिदे इलेक्शन कैंपेन प्रोपेगेंडानी हन अखोइना लौबा याय स्टेट असिगी फ्री फॉल क्लाइमेट असिदा जेडीयू न ओइरगलि फिफम असिसु अखोइना हौजिक तराइना लौबा यारोइदबगी फिफम अमदा लाक्लबने हारिबा पार्टी असिसु हौजिक स्टेट असिगी मियाम यामना फामनबा पार्टी अमा कन्नु ओइरगलिबने मरमदि पार्टी असिदगी हौजिक भोट कारकपा याबा कैंडिडेट मयाम थोरगले थोरगलिबा सिंग असिसु ममांगदा एमएलए मिनिस्टर वरंबा फावबा यावरे अदुगा लेबाक मियामदा हुपना सपोर्ट तौबा मिरेपसु पार्टी असिदा यावरिबने अदुगा पार्टी असिना खंगौदना मपांगल कंखलक्रिबा असिना बीजेपी की मिरेप लाउथोखरबा मतुंगदने बीजेपी द टिकेट तानरबा मियो क्या अमा पार्टी असिदा संगसेलक्तुना पार्टी असे अहिंगबदा शक्ति लेबा पार्टी अमगी सकलो लौरुतुंग असिदी याय चेलबा पार्टी अमगो ब्लगले तंबाकी केंद्र अमदा पार्टी असिगी मिरेप थोकली अमदी सीट हुमफु लेबा स्टेट असिदा पार्टी इसना सीट कुंथ्रागी मथक्ता थादोक्तुना लागलिबा स्टेट असेंबली इलेक्शन असिदा असौबा थौदांग लौनरबा कन्ना लागनरकले
Amorumda amuk Manipurgi Nagata Mufum Sing the NPF Fibam Pagalakani Ibasiso, Miamna Asumak Panaribo Wafamne. Kumjali Sing Anitaraga Dereki election the party is in the Sin Marie Funkibani, Aduga busy in losing but state government the Yautuna Lakibane. Party is so hunted the Sungshu than available Sing Angalakani had a Kanapanaribane. I refer for this Asigi Matak the Ikogi, quite among the Congress parties to Isau Sound Lay Havasi, Kautoputum de Hanakali, party as you I can come the time logo the Rivano. Kumjali Sing Anitaraga Nitwig State Assembly election the Matanta Sydney Foganito Fava. Pangpangam Grava party have a seat labak Miam Amadi Atopa parties in the Tarana from Dog de Anakale. Asumda Atopa political party sing Pivam Sing as he and Luraga. Busy with other chemical acid the Sydney Fokim the Fangari and a Kanakan Lauri Basi. Makoy election ki propaganda ni habasi may ekseng lapagum tauri. Ato ka party is a ticket law to Krabam Matunda, Miam Namati politician and a listening high directly from the busy with the Sydney foot not the sit contradung Pangba Yai. Pangber like from Ibasne. Purmagasi Karam Tork Bahibudi, Madame the Vorok with the Kangbert Natana Icon House, Kariso Hibangam Kiroi. Adogumba Matamadu, Lakadabaso Kuidre. Atopapau, Omadana, Mikal Gamari Ladana Mafam Keda, Asokaban Yaukre, Yumkia Togaituna among Atat Hokre. Mikal Gamari Ladana Infal East District Antro Kendrada, Kanasana Baki Doctor, BJP Merip Oriba, Tias Yam Kumargi, Worker Taruk Sokle Made. Yum Taraganito Rom to Wiram Bagaloina Gari, Tara Hianbana to Wiram Namang Takalamle. Tagdogasi ngarang bidang pung tara mathoy makarum taba adwaida yarvok yambem amasong tohli hal da thokibani tagdogasi ki matangda BJP ki worker sarungmam bemol da phongdorakpada andro kendra da NPP ki candidate oiba en sanjoy amadi maki worker yangai humfurum na nongwei kapagaloina na hingsa ki tabaga tu satharkwane ngarang thokiba hingsa ki tagdog atu ki matangda NPP ki mirep oiba en sanjoy da maki mayumda bangthok ko fawgi mifam amada mak ahai Taudo ngarang bidang pumapan makarum taba adwaida magi afokwa en siamjai sakang tabas na tongmai na kaplam badagi sisa hostan da laikan na lahire mag masaso infal dagi halakpagi lambida jarfok santa bazar dagi yambem hajin pamda hanangai dun leramba miyus na tongmai kapsulak tun attack tawrake magna infal party gi president unaroga halakpagi lambida BJP ki worker ni singnawa miyus na tongmai kapsulak tun attack tawrakiwa amadi mahaki apokwa nongmai na kaptuna Hadap Hodarab Basi Yam Levak Tibani Amrum the Andro Kendra that after the Yam White of her Togasi Makatan Amukan Toganing de Democracy sat bird Lebakni Miamgi Afam Bada Bot Pigavan and Andro Kendragi BJP candidate over ex MLT as Yam Kumana Fongdoragle Nasingarian Singkong Talipa Makim the Paumising Unapadamang High Namfusa Sandaka Donuda Kendra Sing Miamgi Mute Yaroi Narang Toki Patato Asigimatak the Subsana case Tanagani Ngarang BJP candidate Singwe afun from Minister and Berin Bangloda Yavrok Jum the Halapada. NPP candidate and Sanjoy Amadi Maki workers in the Nomeka Silam Duna, Garising to Aramle Amadi, Yambem Kultaliva BJP workers in Jum Singju to Aramle Aina for Firake. Lambida Laxa Amadi the FIFA Yano from Bakita Sing Yam the level Tibane Ike. Nagalamarom Dana, Election Commissioner ZDUG candidate Asabudin Gibasa Fare. Lagata River Taraganito by election as the free and fair when a fact on another fandom that Election Commission of India Amadi Manipur Police Department at Lokalakwa Akan section Toraki Sarukamada Zirivam Assembly Constituency the ZDU Gimere Poriba Asabun Nipasa Fare Aire Powers in the Makatan I FST team number 123 Amadi SST team number 3 Nagari Emakamana Ibada Kamlam the Satkivadagi Tana to the Kamlavada Minder Gari Tar Amadulfa Lak Mahaga Lissing Marfudrani Fan Amade, MLA Asabudin Giming the election committee and number Flex, Humfoganifan Jauna Venner, Samri Humfoga the Red Kaloina. Garia to the Gifagat Pangam Kibani Aire. Makatarakpa Atopau, Madana, Zamuan Kashmir the Kap Navada, Army Person Ani, Lalova Amasire. Ngasiwa ang wada Zamu and Kashmirki, Soviet Sector, Anti-Terror Operations attering at the Naway Kap Navada Army Person Ani Sire. Janvore area that Hokiba no wake up no bagit to that terrorism as he aire. Police officers in Pavmatuk in the Janvora area the terrorists in Havik intelligence power from Badage. Security force get Punbakupu Amana from Adu the table home bagit Satake. However, Mafam Adu the security force in the table home bagit Sataringa. Hana the Lum to let about terrorism at the complaint and unupward arrange the wake up Salak Badage. RB person and the Sikibani aire. Powers in the Makatana Taudu as the security force in the terrorists Amagasu. Hatkivagal terrorist also Hatkivagal in the Siriba, terrorist adu, Karamba group Kelawano Iba, Kangbanam 3 Ire. Private school gi class 1 dagi 8 for class 9 dagi 12 for promotion pigre.
Manipur League Education Department ki order matungina Manipur da Lairiva private school Kudimak academic session 2021 ki oina class 1 dagi 8 fawna online da class thaduna amadi class 9 dagi 12 fawna physical class thaduna syllabus loiraduna class Kudimak ki final exam online amadi physical exam pang thukuna mahiro ising da progress report card piduna mathang session 2022 ki oina higher class number yabagi promotion pikre and all Manipur recognized private schools welfare association ki secretary Enjoy Kumar ki cherolaman aire Makataba atupa housing hakima wang da fangkiba fawda ngasi Manipur da COVID-19 na miyoy humfugani toy positive hiba thengna thre loina na laiset asina ngasi ki wina miyoy mari laikidre amasong housing fawgi afun bakan pham case na lak magalising kontraga taro so marfuga mari ni aduga sigiba apun ba masing dalising ani suna marfu dara taru yaukre arubida contents ngasi ki marwai paw khara asiba paw damjariba Manipur local news youtube channel lamadi facebook page asidagi yangbiriba punama pathaga sari channel asina dom da kana abadi subscribe to be subscribe to be rumaloina like and share to be sukawi kana po amakana thaga sari